کێمبوونا بارانە پاییز و زستانە بووری و بوهارە ئیسال زیانەکە مەزن گەهاندە چاندنی و چافکانیان ئاوێ لە هەرێما کوردستانی ئیسالجی حەتانەها باران کێمە. حوسێن حەمەکەریم بەردەفکێ وەزارەتە چاندنی و چافکانیان ئاوەیە هەرێما کوردستانی ji تۆرە مەدیایی ڕووداوێرە ڕاگەهاند 70% ji çemê sîrwan ji xaka Îranê dirije nav xaka Herêma Kurdistanê. Aniha Îran 100% ew avgirtiye û rêya wê guheriye. Her wiha rêya ava zêyê mezin û zêyê biçûk guheriye. Lewma bi awayekî berbiçav asta ava hinek çemên Herêma Kurdistanê daketiye. Tirkiye jî çavkaniyên avê gelekî kêm kirine. Ekrem Ehmed rêveberê bendavên Herêma Kurdistanê jî ji tôra medyayî ya Rûdawê re got eger îsal jî hêşkesalî û weke par hebe metirsî ew ku ew cihên av lê nemaye bê nevalakirin û koçkirin rû bide berhema çandiniyê jî kêm bibe. Ji Îran û Tirkiye çar çavkaniyên avê dirijine nav Herêma Kurdistanê. Ji Îranê 70% ji ava çemê sîrwan û piraniya ava zêyê biçûk. Ji Tirkiye jî zêyê xabûr û zêyê mezin dirijin nav xaka Herêma Kurdistanê. Hikûmeta Herêma Kurdistanê dibêje ew divê metirsiyê de digihêje û gavên pêwîst jî li gorî budceya li ber destê xwe jê re davêje. Ji wan jî durustkirina bendavan ji bo ragirtina avê bi mebesta kêmkirina bandorên hişkesaliyê. پلانی وەزارەتی کشت و کاڵ و بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەنداوەکان پلانی زیاتر لە 25 بەنداوی مامناوەند و گەورەهان بەڵام ئێستا بە خۆشحاڵیەوە 12 بەنداو لە دیراسەدان کە دیزاینیان هەیە نۆ لەو بەنداوانە زیاتر لە 6 کۆمپانیای نێوخۆیی و نێودەوڵەتی بەشدار بووینە پرۆپۆزەلی خۆیان پێشکەش کردووە 12 کۆمپانیا ماونەتەوە بۆ ئەوەی ئەو کارەیان دەست پێ بکرێت لە قۆناغی یەکەم 3 بەنداو یەک لە سلێمانی یەک لە هەولێر یەک لە دهۆک. ترسا جۆتکاران ji hişkesaliyê heye lêber pirsên keşnasiyê dibêjin êdî zû ye ji ber ku 5% ji baranbarînê li Herêma Kurdistanê du werzê zivistanê de ye. Li gorî amarên rêveberiya giştî ya çavkaniyên avê heta naverasta berfanbara bûrî 49,585 bîrên avê ji bo ava vexwarinê çandinî û pîşesaziyê li Herêma Kurdistanê hatibûne kolan. Ji wê hejmarê 23,625 bimolet bûn lê 25,906 bîrên din bi zêderûyî hatibûne kolan ku piraniya wan li sînorê parêzgeha Slêmaniyê ne.